Yeah. So for whenever Lou sunga tau nei fia lava o tu ta mafuta fo nei asa wana usau talwai tile ui. Ai malo nga lua nei asa malo tau tua matavela le nu. Ya fatalo fatful pa yaman malu le nu umfenta tu fatasi nei fiafi. I tamali I failaunga me se fo yo sunga fa fe ngainga ma ola tu falatua. Ia whapea ia le loa le tunu I so se tuma o le ngata New Zealand. Ia whapea fo I whafo e whaina mau mai nei poklame. Ia me se fo o tupulanga nisi o lo mwhainta atu whiloa ai nunga le o peo le ea. Ia whapea fo I tua sensina lo tapo I mai mata malawa. O tau ono ho nei a Isaia Taualapini I o tato ma poklame ma sani lava nei te ilua vai aso. Ma tātou wherua I teimi whape nei. I lunga o le ea, ia mawhiso ta inga whanion po. E tau te talatala noa ma tātou whaasoa I fo I mtau te taisi o le aso, ma o le vai aso, ma le vai aso. Ia o le aso la, ia, ala a mua lana whape atu se whamtalanga. O le aso nei, o lo o whatau a tāua ina I New Zealand nei, I le tūlanga tau breastfeeding I whanau fone I ne whapena whasusu la tina. Ma o se tūlanga tāua fo I le tūlanga, e matua tāua te langa o le tau mwhainga lea le Soifua Maloloina O Fisa Somalaina malo una I pea ta tina I ne whato anga whasusu la tau pepe. Ona ne esa wa tele to ngā susu lo wa maua fo I whale o loa. Ia ai lea ia se mea silia e lo susu o le tina lava ia. Ono I tū nei, tūlanga mua le ngatana mama, le esi siama no alfua ia I tonu. Ia, maua ngō fia po la lava teime fia a ele tamaititi o la iai. Ia, matua mawhana fo iai temi umawa o le temperature tina iai o le temperature fo ele susu le tamaititi teimine. Ale ngatala ele, matua ato atoa ia mea tautau le susu tina le ngatai mo mea tau sami ia o hao ma mea le lei tau na maua toto ia lai miti ia tamititi I teimile whaasuai o le silio na mea o le tula lea tau le puipuinga whanatura lai miti ia tamititi mo mea kau antibodies mea nau tu whaafonga mo mea o mea nai fusosoni pui ai pepe mai I temina o le la iti temina na foto afan na mai. Mela na taua tele. Le sanga taua pel neme le breastfeed ia wa masalo tatou matua na tatou feola ai fa pena. O susu la vatina sa tatou feola ai. Ia ele ai esele ma le yonaso ele lei ma mawango fengo fie ma mama le se me poleia ma ambesela le tulanga le tau puipuinga lai maua ia vai te soifua mai lela lang I le ta tena lavalo malosi I le tulanga fa puipuinga fa natura me le ta o le immunity natural immunity I te tonu o tangata lava ia me la na ia ona fa amna tutuai ia tautua natina ia o le fautuanga lava ia fa o ngā pia le tulanga le wa fa o nai o tau le tūlanga whanga tātou whanau I swa susu au ngā tele mo I lātou. Ia ona whaaso solo maila I au le isi loa lalo o la ua ia ua ngalona whaelo atu tātou sponsors. Tātou sponsors lo o masani tātou mawhai eon tātou wheloai. Ia o le Beta Drive Doctors, ma le Beta Drive Community Trust. Ia ma le tātou leiti o nei o le Radio Samoa, o mea nau mwhain tātou whelua I te lua vai aso, pēnā ian tātou tanoa tili, whalongolongo, I mwhaasoa I mtauputa jas. Ia, awa o manatu, o le ase I o te manatu e tawan tātou tanoa le awhiawhine I mea tau le puipuinga mele tau o le puipuinga whaanatura, po le immunity. Mea ngai relate anga le mele no ta ua I le social tina. O le I o atu la I mo tupui pui o whanau le whaatatia whai mulmuli nei.
Ai le lea na whaate patasi tātou le mene tau le puipunga whanātura. Ia manatua ia malamalama lei tasi nei vaenga tā ua te lo tātou tino. Leanga i te lea tō tonga e au wai le melea o tau le immune system o le tino. E sau lava mai le au e tau i o tamai mai vai. E te lei o vaenga ma tō tonga ma so tanga. E o lo whapea na whaanga i oi il tūlanga le I mo le mea tau puipuinga whanātura. Na o nai mea e masalo e tau tāntou te mantua me hui pēr fula ia le wha i. Ia me le tau o tonsils ia ma mea patu solo I o ngā vae ia ma lunga fo I vaenga I o tino I tau au mea na me sa lalo le au ia puta ima e mea na o lymph nodes ia e o fo me le tau tātou o pitonga au ia ta sinava me e au ngā fo I mo mene o mo puipuinga whanātura. E o fo I pōna iwi te tonu me fo le tau te fia tele I me lolo. O o mea nā o tāmana e au ngā tele I puipuinga whanātura o lo ngā iu e le tino. Ia, a le ngata nā o isi fo ia tō tonga nā isi asa tā ua I te tonu o le tau whale. Ia whapea fo I ma au ta whane o le puta ma vaenga nā ele mea tau le spleen. Ia na whaasolo tele I lunga I vaenga nā ele wha ia I fo le mea tau le thymus. Ia ma whapea nā e o te tonu whai ai I tonu tatu whai o lai wha foe o mo meinei mea. Mea nai o te oto estaimi le tāhua tele o menei le anga. O menei o lai E amata lona fausia ma le tangata I te tonu o le tina. Amata I lona tupu mene I tonu le tino. E whaapopola e ma mena o ta ua le he maua le taimi whaasusua I pepe tonu lato susula I susula o tina laisa o mo mea na o antibodies. Wanga o le taimi ni whanau I ta meti. O lai tupu wala tino I tonu. Ia masanga whaale leia tili mai I le vale le tina ma le pepe whaale leia tili puipuinga ia whanau ma le pepe ua lava se vaenga tauna amata le taimi na. Ia mai ala nai tāua te le toe whaamana toti nā I taimi o mai tanga e te tāwana vai o tō langa e mea nei whaasolo. E ia tuina e tauna whai taimi nā I mai tanga ne I pui ai tamaiti. E te tau. O nai amata mai pu tuinga tamaiti. Ai le ise rola le tatou o to le leo to matato mai tau le atara o tu at. Ai o mene te tauna whaamalosia so se tangata lava. I na ia sanga whaale leia tili le puipunga whanātura lea. Nau tau whaafonga I nevai tau o le exercise. O le exercise o le mawa o le au ngā le exercise I le una ina o le puipunga whanātura lea. O le exercise I le ngata nā o mea tau sami ia le lei ma ato atoa. Ia tau sami mea talawhea ngai e le lei Lou Soifua Maloloina O. Ai mai se a menei o vegetables, ma fruits, la ngoi nai tele vitamini mai si mena. O mea nai e tele, ia ma mea tau mita sao ma moia. Mea nai maua ngofie. E maua e mo me e whaamalo sia ila i le puipunga whanātura. Ia, le ngata la na leile exercise, le leile tau sami. A ia le leifo la le malolo. A wa ale lava lau malolo, tatun me o le temina te moe. O le temina nai tue whafanga, pe o le tue whafanga I lo tino. A mesa le tulanga le puipunga whanātura. Ia, na autu si le whete tawana lava le moe valu tu laitu mai tauna moe tātou tamaiti, e tauna si dia tu le valu le moe tamaiti. Au tātou matua. Ia, o le valu a fitu le iwa niktu la e tauna moe ai. Ina ia lava o le tue whaafou mea umalana whaongalana aso ai tue saune mo le seso le tino atoa. A mesa le tulanga I le immunity po puinga whanātura. A wa a le leina na whanga mwha le leina mele ia e te o an tulanga te ia wa e whaina ngofie nai mga ngase e whaafai ngofia e te ewa mai e fo.
Ia, o le mea na whaata tu whapenari tūlanga tau ina tūlanga le me tau immunity mo le natural immunity ma po le pupunga whaana tūla le a mata ma le teimel maitanga le na uta ua le mtanga. O le fulu ma le COVID na lawai ma e whai mo tina le teimel o e whaela tu siaki. Ia, e o atu le sifuru ono vai aso o le teimel o le whasolonga o le vainga o le maitanga. O te tau ana whai lo le tuina o le diphtheria, o le tetanus, ma le pertussis. Tu sa o le tuina o le lipi, o le maifuele o le tale ia ma le tamale o tetanus, pese mai tete, ia leo le mai maaliu. O mea, o mai rana, o mea na e tauna tuilenga tani pupuia, o e pupuia i ma pepe, ia ina ia saunia le pepe mo le taime whanau mai ai. Ia, o le amatanga na tuinga o tamaiti amata mai tono tina. Tauna no fōta e mena tau o te late me amatanga i sauni ai. Ina ia whaia ia tuinga o tamaiti na. Amata mai teimina, ma whaasolo ai lo. Ia, e matauria la. E ono lo vai asal tamititi wa tauna amata on tui pui pui. E a whaia na te matamatane. E te vai o le amata no tui mui mua. O tuinga na e tasi, lua, tolu, wha, 5 tui e whai temina. O le tui o le manawa tata, o le tui o lea na utau, o le diphtheria, tetanus, ma le pertussis, o le tui o le mai pili, o le tui o le ate fete, ia ma le tui o le si tuenga furu na e whai, ia ma le tui o pneumonia na, amata ma le temina. Ia, e iaisi tui o tamaiti ono whai teime whanau wai pe a whai ini nisi tūlanga mai tau o temina ai le isi e loa lana malanga le neo langa. Ai loa lava le temina e mena i le siaki o tina e siaki mai tūlanga na. La pe iei tuina e tōna peila tui o le hepatitis B pe a whai o masalomia le wha amaina le temina i amal TB. Ai la tati pe mena a mo tuinga ia fa nga solo rau fa a mata mal temil mai tanga ia no fa na lolo pepe ono vai sa wa tau no fai tu ia mata na o le tolu masina o tamiti ia wa tau na alu fa alua o tuina fa solo ia tulanga na e tau wana fai to GPs ia ma fa nga solo ia fa tai me fai tuinga le me a o tato ia le tulanga le tuinga. O lai whai atu inga te mine i wha solo le ngata i amatou. Au isi fo i eiti ni vaenga nei i Okilani nei wha solo e tu inga mo tamaiti. O Peter Drive Doctors la le whaila tu i le sto nai. La na whai walua nea sto nai whai. I le 5 tai au tau le, mai le mo i 5, mai le 8 tai au tau le awhasulua. E whai tu i pui o whanau i mangele le clinic nai, so nai tu atua le main bus stop, tafal McDonald. E ama i lau tama i nai ono pe a whai o iai ni tui o tau mate nei te mini pe whai e maua o mai longa computer, po atu i nai le ato atoa, e mwhai na whai i nā. Ai maua la vouchers, shopping vouchers pe a whai tui o tamaiti. Lona leila nai whai le sto nai. Te la tu la fa tali mai se shopping voucher so soni mol shopping o le weekend ya ma tau le o mo le tulanga le sa ta o mo tu le tolu masina tuinga fa solo mai lo 5 masina ya wa wai tu lo na tolu ina vanga ina mata malam tang ya o ma le fururu masi o mo le 5 masina ya se ma le fururu masina o le tausanga na tamiti tauna o tina o wha i eitu pneumonia ia ai whato a mata ina le tui o le misela sia mani ma le mga whamaile o le rubella o le measles, mumps ma rubella ma tui nai putu vatas ia na mata lo ina temina le tasi o le tausanga ia se atu le 5 masina ia po le tausanga ma le afa ia o whaia ia fa solo e pe tui na ia e le tui lona fa o le Haemophilus influenza type B le tuanga influenza le ngatanal tui lona lua o le MMR po le mumps measles rubella e fa pena ma le tui mo muala o le chicken pox fa na fa ina
sulima masina. Fasolo atu le fa tausanga o te tau ono fai wat anenga nga to ma tule mu lai mo muatu a te mina o fai le tusi le tule on fa lo mo ta mai ti ile I tuina le polio ya diphtheria tetanus malpertussis ya me na taua te le fai tuine te mi ton fai ma ia a to le a wale pui ngale te na tatu taua me la mtanga so ani de pui nga fa na tulo ta matiti ina I sanga una I lunga ma sanga fa le ya chili e sanga sa uni e tamatiti mo le anga iluma no langa le anga e ono fai nei fa ma I ta telele nei ai pneumonia ya o measles ma rubella o fa mai le misela mo pe folinga ile alanga fa le tonu ela ya tamaiti le ngata mai tu a ma ya tangata ala ya le fa na mai ya tamaiti le ton e fa ina la ya to tonga tamaiti bang am sel fatu taulana mena tawa tele fai o tuinei e pe no ta wa amata mal te mi ola mo le mai tanga ya ine pupuia mata te mina fa na wa malolos ya ol fata sanga la tauna fata sanga wa to motelo tuina to mach fata to fai lo le tu to mach pe to le su tasi po le su lo to sanga I wo to fa wo lo tuina tu le no fa le diphtheria tetanus pertussis ya aina le teimina e fai le tui a matala o le virus le o le HPV po papilloma virus ya o man tau mai o le siama le no o lo mafua I le ngasi le kanesa le fa tangata po le cervix me la na te tau ana fai tui to mai ti I le tulanga le ile sulta sulu sanga tempo matole fai vola ia mo consent form ya onga mene la fa nga solo ia tuini automatic tawalan fight tau tu na mata tu inga na fai ya onga ia tutu loa langa tele ana le ele lo inisio macho tu inga na fa solo ya onga tawo tele fa nga solo pe tuina fa ia to le tu automatic ma longo ai auto ina I malama le tulanga tauna fa atino ai o tuina la to mai te fa nga solo no fota I to le ile va sol nei sa ma to se to inicio ainga foi wa olo ye te mai te la ma wa tu be ko tele to ia la to tu ia fa pena fiu e vilia tu la I telefoni ma la ye ia ile tali mai ia na ma to lo le sa ile nei fa peona sanga fa mauti no po ia addresses na nisi wo ifafo ia nisi la ia o sui fa telefoni ia o nisi fa o sui men no foi tau fai ala sa ili tamiti ne ia fa peona va vena o mai fa atola tui ma fa ngasol bela tuila ia na maua nisi to te lai maua ia nisi a wale ai wo ifafo ia po le ma fai na maua o mela o te move ai ngā luenga nā raita fai te mine tau tutulua ia te maiti ia maua o matulanga ia ato leo la tui lelei atonu ei pepa nai tu se vai klinis I tau mawha maasani te rotina pepa leo tau vai mai nei pepa na o le brochure na o lo iai tonu ia tui te maiti ia ele awole mata muli pe isesi tu langa pe afai chile manino ai wa ai fai taule na manino le tu yo tamai chile fai le tai male tai e tau ena ma mai ai wa la te mai tawina ai inisio matu lo matu fe lo ai pe ia se tu ai ia ni se le o loa lava po le tu yo tamai chile wa tau na fai na tai me na tono futa ia tina tama e o vai tatu tomato fai mai tawane langa ele pisi o tina istemi ia ma ngalo e foi tato ngalo nga fai fatasi ina ia to le tu tomati ia tau to nala tu ina tomati ia contacts nga te mobile longa internet wala awoi pa ise me ele manino me tau tu tomati
ia le iwala aulau GP e te mautatawana e fesili e tulanga o mai tauna maninoi ia wane no fo bongi sa tulanga le lana tahua tele a whaia tele manino e fesili e maua o mai records na ia a le whare mai ia tui la misi ma tui tauna whai na tautua na le leia le whai ia ato toa le li ma leanga e alan ta fia tui o le ngasa ta silanga matulia e una I mo le si level ia on to fair le to nga ia tili lunga ia fa pena lo fai folon tolmo fa mo tua ma lunga la pupuinga o le tamititi ile ngasa na la nga ile fa be se tui e cover wini ni mai se fia to fo le tui malona au nga lona mai o fuanga ia o tui wa umana fai fa scientist umai I tulanga umai sefe malelei pe on to mai tawina fo le covid le na tau matu nei melana e tauna no futa ia mantua tuinga na felestona ai watu e tamai tipe a fai ali atoa pe te tau masal salili atoa watu e lo ai e maua e male free voucher ina I mangele tua tonu lava le main pass taf ole McDonald ina I mangele main shopping center o tātou mātutua tātou mātua e ia tātou tui tauna whai tui pui fo tauna no fo tūlanga lea langa taua tātou uma mātua tau le temene winter nau tau sila fia le tui o le flu o lala vai tanga tele I whela tui flu teimine ese matau tia le malu luo na yesu na umanei matua hila o matanga tau o laski vole la nai lai na yesu ana le la matalu tau mafanfana le alu tua malu luo ia mahati pesi a fa mai nei teimine le ngata fulu al covid o covid e tele lo ala te mal covid lo o futu fai fo lo tui pinya asini tale pe sina fever pe ia te tu fai fo le siaki o to mo fo pe na I fo se tasi o fanga lo nes ia ha bet e tele o la o ki e fai fo siaki o la ia talo sia mau tele I mo fo ma le anga o lo ta tele ale ma I temne covid wo fa sia mal misela tam fai o mai fai tato tui wa tau na o le whaafana fai o tui pui o tato ma tua fai ali atua mwhana fai a mata ma bile mela e ngatai lai o le tui lai fai ne te minei o le tui e kawai le suinga fo le sia mananga nei sia matalu ana sau wa sui whaafia e mau e wha wa sui fo ele wa tue ola sia ma sisi fo e o langa e fou e le ila fo le tui sa fai momua ese mata o tia le tu nga sia mai o ma terminei ia tatou te le tu e fio o sisi me paul me ia tatou le tu e fio me sa ta loka solo ai male fainga taile na tai me covid me na to anga o mai pe fai tu tuina o GPs pe o mai ile stona ia mawala voucher pe fai tuina te fai tu longa na e taun fatino e le ngatala I tui na le misela male covid ia matoli fo tatou matua fasuli mata sanga ilunga e a fai o to temina e ma fai to e failo tui o le diphtheria tetanus male pertussis e fai na fai tui na langa o tui e tauna ko e cover to e molesi anga iluma fai na fai na tui e fai tui mo boosters e fai te pe al fai ngol fulu male covid e fo tui mo le ngasele o le shingles la fo le ati loko akiloto o le anto le ngase na e oso fa tafa fa pe asa luma el mena to la kiloko la oso mai tua ai o mai luma I au tafa I lo e tatou le e ona sulim to sanga wa tau fa lo tuina fai fu tuina e mo tona e sili tu lo le tau sanga e bolo no e ole ko qualify paua fa tu la fa me lo e timne ai sili na officially GPs ma fai e tu tuina pe fa lo e vai tau sanga na lo no lima ia ma o fa tino mena la me tona fai wa tu sape o male le afole le winter ele ai e fa ela e a veo ia siamane le ta fie le veo siamane
tau na nga ilo fail tulanga lea au le la faisen tato malolonga ia ai sau ni mesa fisili po sau ko ment fo ito ton ia fa wole tato tal tunanga mo lesi a fetula pe a pa tela Malo, faftai malo so no. Ya, malo fole pa parliament FF malulu. Te tono nai lava pui ai tato umai tato fale I maota malawa. Wa lo pesipia ngas se temnei. O tato tal noi nei me pui ngam. Ia pe wo to mana tu ai ia le tala anga fu nei me ngas pipisi. Ile vai taimi le tasi vas flu valu. Sa pesi ele fa mai le Spanish flu. Le lang. Ia taimna le ini tui. Pena o mai fo New Zealand nei tele na fo tina. O le Samoa na ye masalo na to te mole mawina taimi na ta uanisi. Na mato tele na mali liwa nisi ta tia lava ia tele fa pena na la wai. Te whewhere whainga tau nā teimi. E matua I leang whaia. Ia,
mea lana na toe sau e lole misela i le lua fesfulu iwa lua fesefulu. Ia, na toe tau atua fo ai tangata Samoa na mepe na vawe ana na toe tali me tangata le whaatino na fo tui na teimi na ua le anga sa vai ale whaingo le puipuinga le whaasolongo tui le teimi na toe pesi e fo wha mai na uit fo ine New Zealand. E pesi fo wha mai lea lau te Samoa le teimi na ia na matua fai fo isi e vese o tatua tunu na teimi. Ma sa le ana whaatino tu pui e mawavento e under control le mta upu. Ia, te ilo wa tau lo le te COVID la le lua fe ma lo futasi. Whaalongono, yo te mina lau ti Samoa ala e tau watu le COVID le whaale tono le langi ma whapenana o mai nei ma ta loka uma mea uma na pena whatou ilo ho. Ia, ta fe te mia nana na fatu fa lo fa unga te fo mai ni lango nei mo le ai nei te wa loka ia me fa ta tu pu se me ia wa fa le fa na fe wa ia pe me na e te tawana te ulo te tatu o lava ni no fa ta malai ile tu fi ho se si i se me le ang fa pe me na ta fa ta tu na tu pu ta tu fa na langa e alu lo le coverage o le fa so longo tu e ono te le lava le avano e sau e foi wha mai nei ma tele foi nisi me tu lai mai ia no fouta ia o mea taun whai le ngata le whanau a tātou a mātua pen silfia la ngā o puipuinga e mana o mia tele tātou puipuinga whanātura ia wha solo na le lei o wane le ngā o le tūlanga iei oi o wha yese me te fiafsile te mine te fesile mai me la vatau puipui tamai tu puipui tamai ti va fesile mai pe te fa so me fo a le au te fa so te mine le fa ta te le tula se tala mai sa u ta u tulanga le i tu puipui fa na ulaiti ese le matuia e te tau wana whai o tātou tu pui e mo e inisi te e tulanga lea. Ia ai o lato wana ele ato atua e te lea na tingaina. Ngase tangata e mo ngase ele i atolon tu pui. E te lea vanua tingaina ai mo o atua si tulanga mata utia lava. E ma ua maaliu e anis. Matoli a whailo tui. E te lela vanoa a e a whaina e vai lai le ma ele leang tere. Ia pe te laki la vai malosi te lea e te lea whaina. Tu salai e le chance me whai ana e me whai alo pupunga whanātura na wa ele temina ona tatali whainga a siama na wa ele nā teimi. Ia, mai taula, o siama me ia whaitu pui ne. E ala na whai o tu pui. A me o siama ne, a ere tu e tasile no ta ua o le HPV, o le papilloma virus la, ia, e matio le tamana le mafuar kānesa, pero ta o le kānesa le wha au tangata po le cervix, ta awa te leile whai o tui a tātou whanau a teine ia i te timile o le lua, sfulua tau sanga, sfulua tau sanga lai whai a onga, pe fona vi foi GP foi ai le anga tulanga na ono va vi mo la tot kan se pa ma tu o la fo le termine auta tau no tulanga le ngas ngasel kan se o le se termine la un fai ana fai ia siaki fai ngo fia le fai ngo siaki la fai termine e fa nga i mo swap se fai e fai la va tanga tai e le tau alwe tau fai a me sa fai mo ya sola fai tangata ia ma ave siaki e no fai lo le pe te na fa ala tu dunga si me fai ia e fa pe na fo la pe o le fai ngo fo siaki o le kanesa o le tau fale na o iai ia e fai mai le fale ia malafo ave le meli ia luai ia na ilo ale pe tau na fai le siaki lunga atu ma tau le o siaki ne mo screening test e na ona siaki fa lau tele po e yeini winga tau masalo mi ai ai le fa pe mo e flo positive a pe le o mo le ai o me na siaki e pe yeini me o tau lo ama tau watangi ai
o la ua e tau maua le mena po e lata ia na whai leo whainga uma ina ia vavena na maua pe confirm ia ona i loa le singa sanga tau na whai aile i le anga tele o tata no pele tulanga te whaana tura i sio ngalo ia ni vai tau ma ni vai taim o ngase ngase ia ta ua mo chronic diseases le suka to maua lunga o le Alzheimer o le dementia le to whaalongo so iai. O mai umana, o mai nā te se le ini si ama e mafuai. Ai te le o le au ngā me tau immunity iai. O susu e ngā lawe te minei te nei o mea wha scientist lo ni. Te le o le au ngā o me nei o lo ta ua le exercise. Ia le lei alu exercise awan i lalu i fole la fatula ta wan fai o exercise na le asu se te suma ale lei na as am fanci si atu do awa la tua e alu le mamafa e ta wan a mata tu lalu ia exercise in the build up ma le ngai le anga pe aso na halu e te vave na give up ia mai ono manu ai folo tina pe aso fai e exercise ma lo ta atile te mine la o maua mea tu le exercise leo ta te le sumba ia por sa vali fa la wala e se fa ngofie e una ye lo puipuinga tu sa la foi po ma o ngas se suko pala a to anga ne fa lo menot le exercise e te vai e want to la le manga o fa la na ni se ta me te lo vai fo mai o tanta ofi e mena e fa ya exercise asia kia e vai fa ya usia ki te la tuai ona au exercise na na ile immunity mam fai ile immunity le ona to ile liu me na u fa le tonu na le na mal lunga le toto lunga le suka lo ile me ma le anga me le fatu me umana ua fa olo fa ma ni se ngol e te minei ale le lo exercise fa tasi la ma le lo meto sami ya o tato mal mele tulanga meto sami ya no fa ilo atu mele le siaso o le tulanga le plate le tau whae loa tu mwha ata tuai ia me tau sami e talawhia ngai mo tātou e fua i me tau sami ai vai mai le plate le ia o le afal plate e te tauna mau na tumu mai mo mea tata o le lei mo le immunity mo mea vegetables mo fruits o mea na ia tele tātou mea sau sami ia na ase quartal plate e iei lau mea lau tulang whae mea tau porotini ia a mesia mene oi ai le lei tele mene oi a fresh ia la ngai le ngoi pa tu ai sa umi e lusi isi me le lei o le tulanga tau meat ia o fresh meat so ai le lei umi tu le meat le pusaisa le anga al fresh meat e tele me o nga mo le minti e nga fo i maso ma me uma me na tau ena le lei ai le so ona fai ala ma tau mana ase kuata o le plate ia o le silo quartal plate ia tu lo elo tu langa le tau mea anu fua ia o le mea na fa ata fa pena ai fua ia le fa ngalo me tau sam ina le masa o me tau sam e fai le time ia mo ia langa o tatu e fenga tatele pe ava ai lo fo i pe a o fo tatu wo fo i me tele me tau sam ia na so na alu fa ala ia le fa le fatasi le lua vai sport to lua le anga fai ia so umalanga le se me le lei o le mele le maununga suka tu sa lava pete le mai suka ai a maulonga solo suka e le ngata na vave na mawai o le mai suka ai le mo le immunity e le anga i le immunity ia mea ngai linka ngai e fiso ta ia male le anga o mo me hormones ma mele tonu e lo ngai fa ngai le fa ngo o mele le immunity tonu tino me na mai tau mai o exercise ia le ma ato toa ia so fa bia ona so ta le ma le metal samina na pe o taua ma le lo tolu le no fa tuai o le metulanga le malolo o te longa te lu tau tele le mo ta tau ia fa ngalunga po le anga te taua na valu tu la moi a fai lava ile mafai o te fai ngala po te taua la na fai la vala moi le au langa e mo tu sa o le fata vilingo o le tino te me tauna iai a upset le mena le upset ngofia pa le tauila moi le moi te le ngata le lava le moi ai
ai wa suri to nga system to nga mo le te mo e fiu le tino tau fa ton ton ma fai ne le puinga fa na turo le no tau me lana te tau alana ona e moe i le valu tu la yaso te tas awa taimina te moe te vai to le tele le nga le tu fe tu nga inga le tino o mea ona o mea leanga e ese ai tu fa forma tu e pe le tu refresh le tino mo le siaso mai se la tu langa le natura e te langona fa na fu o tatu lo uma a lava ni lo mo e se lo malo si le siaso ya le lava ni lo mo ya e te fa afefea el ndesi so o male le line o fe ma i te ngofie ma tupu ele mea ya ma tiri le anga ya tatu e nai fautu ina ia le lei i le whaasolonga o tatu lifestyle tu sala o mea ia tau lifestyle ngata o lo ola voi aso tai tas le aso le aso ia sa o ma mea nei so soni lo pupunga whanatu ia sanga wha lei a tili ai ia i le asanga fuala ntene sa mato fatasi e ma le autalvou ale whakasai manu i mangele West i Reverend Martin ma le autalvou sa amata le le weight loss challenge ala ka weight challenge la fa lo amata ma nai tele be ni autalvou ina ia fa pena na masania tatu whanau le tūlanga lea o le tō anga e whaanga iu le tino. Ia, i te tono mena, nā lai le ngatana ngā whaanga iu le tino. Ai a whaai loa i fōlai te misle au ngā o mene, o me tau sami i sa o na whai malelei, malawai malolo. Ia, la ngala o na whaisi tō tele le asonga fua. Ia, o le mwhaina matai ma ongan tu e whai. O a onga la iane, ia ongai mene o me tau sami o exercise ya mena ia ngase ta tele we nei a mea ngase ia le ni siama ma fuai a ngase e ta o chronic diseases ia e ma fu ma ia i le anga te lo lifestyle nei vai tau ma ngase nei le suka to maurunga ia o le heart attack ia ma mea va pena e le ni siama ma fuai ia mtala fato amata le sunga folu mana ia onga nai fai fa tasi me fa nga solo ma fai e fuanga ni fitu le valva sala e fai ia no to e fua ila o ila to i lo e po la sto nga swinga we ila to mamafa ia e fai fo la mena meta o PMI e fua ile mawalu le mamafa na ile mawalunga wa o le si fua na e silia tu le fua nga le weight fole weight nga siakile pe talfe ngai lo weight malo height la ye melanga ta le PMI e siakepo o le leipe pe te la po tele pe ai ai fengo fela ona lo se progress ye i mo exercise programs ai le fai e outlevo ia lawa matane ia i le kalesia le ai mau te look forward mau te atu fo inisia kalesia fa atinoi mana o ia vala o mai na vai lena fai lesi taimi mau te atu wai atu la ma fai la ma meo free health checks se ke to mau lunga ia e ono sia ke fa mal suka ia mal balls ia mal tulang tau o kesene lo tino me mana e fai ia onisia e fa to ai lo na mau lunga toto ia ma pe le mauru fo le suka ia a life o ia life fa pe ala to le ia me ai lo mo siakia mo saki fa fo se ia le planning ia ke ia o mo waila ia na va vela no siaki mai e fo ni sina na mo fo na so fo o lawa amata na ho lunga wa amata ho lunga e me suka ala la ia me le weight min le blood pressure lawa amata na haru lunga amata lunga wa amata tau no faisi tau wana faisi fo fuanga temi ol mesi le lawa vavena i lo temi ne ia sanga i lo atile ia sanga unga e pele exercise ia le ia ma va ai metau sami ia sa ole le ia malaval malolo wa tasile me lo sa fai tele il fa na witi ono tulanga le laval malolo
pa ia soan nei no fai tau e fo i mau sanga vai o fai o va tau a tili le mele o le lava le moi ai i le tulanga le o le a fo le malama o le malama e ele like nga sau tonu le malama ai mai sala sau mai telefoni ma me fa o nga tatou yasuni e le malama na sau tonu na ma tele te vai tu pa a tele lanu la ton wa ma tele bel mele le la le mo le no ya foi fi pe li me pe fitu lanu na ton mele pa mai o le lanu na na ton lanu mona e disturbing gele le anga tele mo le disturbing le hormone le nta to ma le moi me na fa tu ina ta to ia fa nga mo telefoni me na ya me se la if Tom fai alo a mesa fa na alo se langa disturb lo moe ona le mo lo tino a mesa la tulanga le immunity i le tau ona so on te fa ngani me o telefoni me pa o fiaf a alo te mo tau tu ese me na langa le e disturb lo moe tu sa pe te le lo la na fa pe o le lo moe a te le lo disturb pa e te le na e ala stem e te le lo e te pe tau tala fo i pe te so ona minoi lo tino pe te manu ma se tala te re lava system o mea ana mana ile o le leila moi ia pe te moi miti so e te miti tu runga te e halu pe bala tuanga me e tau mai nai le o le leila moi e mena e tau tua na e te tau ane o le tele o mo fala au le fa nga te minei mo lo tau fa moi no isi e le moi matu ai le mo tama tila mo le au laiti nanga disturb party le mo me hormones lai ton me la na ton no foto e awole so ona fa nga na ai fa au tawan fasili ia tato fo mai awo fo le tango le si fa nga fa la au alis au la vane e fa pe o ia mai la si te fa ta nanga tele au halu pe va fo mai pa i se me o e langona fa le ton a me sala tu langa le mo e le se me le tau tu na o le e mana o mia tele e tato tino le la le te mole au ia ni te mole winja tau le mo la e tau fa le tu le na ia se lua le te nei sa mo le la e ma tau le le mo tato tino mo le vitamin D le mana o mia mo pona ivi fa malo se pona ala ngol vitamin D fo e au nga tele mo le immunity me na le tele le fa la tato tino le fa pe la te fa la ia la ti fe la ma wala vitamin te mina le leila le mo le au ai mo tau la mo lo fo mo tau no po ma tu le te ai la ti disturbing ta to hormones mo e tau no mo lunga le hormone te mi po sa ina ia e mo le ai awa ale mo lu ia mena mo te le ana e mo la ma le ato to la valu tu la tau no mo ai wal tulang sa o me tal mole ia ato le va tula o le leila mo te le tula iso fo ya ma wai fo ini se mo wal mena tula iso ele tau atawa a fa tula iso tawa na fa so sia kel va fo ma le nga e me on masal me pa fa tulanga na yai tau o tele mo ia ato toa ia ma fa solo na le ia a me la val mele pui ngale o tata no le fia fini ia ona le ese comment e po se fisil fo ai ese si mete to e mana tua ile tulanga tau pui ngala vai fa natura ia matuinga o tamaitele nei le se me fala mai te sosoneta ai pala level taimi vai no ba ana bala o tu ia ile le mato ofisa ia ona su ene folo a un tu otle o te talo no atu tulanga mena iai wa sa ile tua o pese me fa pe Paul mena fa sila ia tu mai la ia ai tau tu na la sto na nei ta tau na le a to ta tu tui a me se fa na witi o tu fa tu tui o lo o fa nga solela tui o i mangele ma tu klinika i mangele e ma wole voucher pe a fa ile tui pui po la val tui na fa e ma wole tu lau voucher fa tau e fa la vai shopping le weekend ya te jono ya wa lam fai volta tu la ne fiafi jono tale fe ngai fo la ngo malu du le fiafi te fa se malu ronga ai malo le on sai alo le
ta wivi tu titia o tu se ana ia mo fo malulu ia ta tu fiu vele vela ai tau tu na ta tu ina e fatino langa tu salava pe o tu sama ia e o mai fe wa ia sia mai le ngo fo sia mai o mai ia fatino ta tu ina ia a to punga fa nau ia ta tu matu ia a fai fo e malanga i fafu e mawhai ana o ma whaatino o i Samoa o i Australia o e te mawhai i ata toa i awan i misi atu o a misi o tō nao sia ki atu o i moto o i whafo whai tō siaki au ta tono la whai se malonga lo nefi afi pa whatai a mo le tatu mawhitanga nefi afi pa malo te whai whapai weise stala wasala ia pau au whainga wanga me e ai whaale tonu fo ile tau tala les teimi ia ma le tau tamale is whalongo ia pa malu atu ai ia manuia le fo malolonga ne fiafi fa manuia le tua i malolonga a me se fo i fa asalonga ne va yasi manuia a me se fo le sa le fa nga salonga tutia sunga ya sau ina ia i manuia fo le fiafi ai fa tai lava mol ma futanga ia so i fo ia